Yes, tugarutse muri iki gitondo ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukora share, ukore like maze utange igitekerezo cyawe. Aha rero tugarutse mu burasirazuba bwo hagati tukubwira updates uko zihagaze. Turongera kukubwira rero ko mu ntambara Iran ihanganyemo na Israel ndetse na Leta Zunze za Amerika ibintu bikomeje kugorana, bikomeje kuba agaterera nzamba nk'aho kwa nyina wa nzamba. Aha rero turakubwira uburyo intambara ihagaze muri rusange. Murazi ko mu minsi ishize bari mu biganiro by'agahenge, ariko ibiganiro by'agahenge bisa nk'aho byaguye mu mazi, kuko ubona ko nta gisubizo biri gutanga, ahubwo biri guhembera umwuka w'intambara. Ku ruhande rwa Israel rwo rwamaze kwemeza ko rubwira Amerika ati idahirahira ijya mu biganiro. Ubwo na Amerika ndetse na Israel iri kubivuga, ndetse n'ibindi bihugu bimwe bya hariya mu burasirazuba bwo hagati byamaze kubwira Amerika ati nta na kimwe dushaka ko wemera muri ibyo biganiro, ahubwo icyo dushaka nuko urasa urasa Irani tukayirasa. Gahunda ni ukuyirasa ubundi, niko biriya bihugu byo mu burasirazuba hagati, ariko bimwe na bimwe birangajwe imbere ndetse na Israel niko biri gushyira igitutu kuri Trump ati nta ntuhirahire ugira ikintu na kimwe wemera muri biriya biganiro, ahubwo gahunda ni ukurasa Iran tukayibabaza ku buryo itazongera no kubyura umutwe. Iyo niyo gahunda rero ya Israel ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati. Ariko hagati aho rero Iran yatanze umuburo, itanga n'icyo bita warning. Iran yatanze umuburo, itanga n'icyo bita warning. Iran yabwiye Amerika iti ukaramuka mwongeye gufata ubwato bwacu hano mu kigobe cyo mu kigobe cya Hormuz, turagira tubabwire ko ishyano rizababaho. Tuzahita turasa dusenya ibihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati biri inyuma ya Amerika ndetse na Israel. Ibyo bihugu byose tuzahita tubirasa, tubitwika, kuko tuzahita tubihindura umuyonga. Niko Iran yamaze kubwira, itanga umuburo ibwira Amerika ati mukaramuka mwongeye gufata ubwato bwacu kidogo gusa, mugerageza no kubikinisha murebe, turahita duhindura bino bihugu byose byo mu Barabu, turabihindura umuyonga rwose. Ubwo rero hagati aho nanone andi makuru ari kuvugwa hano muri burasirazuba bwo hagati, naho Uburusiya bwatangiye kudeployinga ibikoresho bimanuka muri Caspian Sea, bimanuka byerekeza muri Iran. Aho muri ibyo bikoresho harimo amadrones, ubwato bwihuta cyane, harimo air defense, intwaro zikomeye, amatrari n'ibindi bari kudeployinga bajyana muri Iran. Urabona ko urugamba mu by'ukuri Iran na biriya bihugu by'abariye babyo bari kwitegura urugamba ku buryo bukakaye, kuko bamaze kubona ko n'abari abagabo ba Israel, abanyamerika bari kwitegura urugamba. Maze rero ibihugu harimo Ubushinwa, Uburusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru hamwe n'Abachechenia bose na Belarus, bose bamaze kwitegura. Baravuga ati dufite backup ya gisirikare, dufite abasirikare biteguye, dufite ibikoresho, dufite iki, tugomba kurasa haduyi. Ahangaha rero ubona ko intambara igiye gufata indi ntera. Ubona ko ibiganiro nta na kimwe bimaze hariya, kandi Amerika yashyizeho ibyo ishaka, imirongo article z'ibyo Amerika ishaka, ndetse na Israel muri iyi ntambara bashaka kuri Iran. Ariko ahangaha Iran nayo muzi yatanze ingingo zigera kuri 14 I think, niba ntibeshye neza, nayo igaragaza ibyo ishaka. Article 14 nazo zigaragaza ibyo Iran ishaka, ariko mu bigaragara byo ubona ko Amerika itabyemera, itanabikeneye rwose, nta nubwo ibishyizeho umutima. Iravuga ati ibi ntago bishoboka habe n'umunsi n'umwe.
habe n'umunsi n'umwe. Ubwo rero ukibaza ati se intambara irava he iragana he, biraza kurangira gute? Iraza kurangira gute? Iyi ntambara iraza kurangira gute? Ubona rero ko ibi bintu bitoroshye, aho ubona ko iyi ntambara imaze gufata indi sura. Ni ukuvuga ngo rero hano tukiri hano ubona ko nko ku munsi w'ejo Irani yarashe indege yo mu bwoko bwa F-35. Irani yarashe indege yo mu rwego rwa F-35 y'Abanyamerika irayikubita, ariko indege ntago yaguye kuko yari mu kigobe cya Hormuz niho yayirasiye, ariko itangira gutanga intabaza ihamagara ya kode ngira ni 7700 ihamagaza ubutabazi, inasaba aho yahita irandinga ku buryo bwihuse. Ubwo rero abanya-Irani hano bigaragara ko nta mikino bafite muri iki gihugu cya Hormuz. Murazi ko ariyo ntuze ikarita Irani ifite ihenze kurusha izindi bagiranya n'ikisasu cya kirimbuzi. Ubwo rero ahangaha Irani yongeye irasa ubundi bwato bwitwa Baka-Caria, yarashe amato agera muri 2 iyo bita Baka-Caria, nayo irayatwika. Ubwo rero urabona ko Irani nta mikino ifite muri kariya gace, kandi iravuga ngo Hormuz ni ahantu hato cyane, baravuga ati aho tuzahamaranira rwose, tuzahamaranira. Muzi ibyo Irani imaze iminsi ikora, abanyamato y'Abanyamerika yasubiye inyuma, bari batangiye kuyacanaho umuriro, ubwo rero asubira inyuma, indege nuko. Ibi rero ni bikwereka ko Irani yo nta mikino ifite. Murabizi ko Amerika yo iri kuvuga ati twebwe dukeneye nuclear ya Irani ya bya biro 400 hagati bikaba ibiro 450 bitunganijwe ku kigero cya 50 hagati ya 60 na 90. Amerika ati turayishaka kugira turangize intambara. Irani ati nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugenzura umutungo kamere wacu. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kutwambura no kugena uburyo umutungo kamere wacu wakoreshwa. Ubwo rero hagati aho Uburusiya murazi ko bwari bwasabye ko iriya nuclear niba iteje ikibazo yajyanwa muri Amerika cyangwa se ibindi bihugu by'abariye inshuti za Irani, ariko Abanyamerika barabyanga kuko iriya nuclear barayishaka. Maze Abarusiya babonye ko ntuzi batambamiye, Amerika batambamiye, banze ko iriya nuclear ijya i Moscow. Uburusiya nabwo bwaravuze buti ntago iyi nuclear niba mwanze kuyiduha natwe ntituzava hehe muri Irani. Ubwo rero akebo kagiwa mugarura. Ubwo rero Uburusiya bwarakamejeje ati ntidushobora kuva muri Irani rwose, niba mwanze ko bayiduha natwe tuzayiryamaho mpaka. Aha rero niho uruzingiye ubundi, aha niho ubona ruzingiye, aha niho uruzingiye ubundi. Ikindi rero tugarukaho, ahangaha Iraq rwose yakamejeje irinubira uburyo Israel yaje gashyira bases cyangwa se ibirindiro bya gisirikare mu gihugu cyabo itabibajije cyangwa se itabiherewe uburenganzira. Ahangaha ukibaza ati ni gute wa mugani Israel ifata ikajya mu gihugu cy'abandi igashyiraho ibirindiro bya gisirikare itasabye uburenganzira cyangwa se nta burenganzira yahawe n'icyo gihugu. Aha niho ubonera cya gitugu cy'aba bagabo. Aba bagabo bagira igitugu kidasanzwe rwose, bakora bakoresheje ubusho. Ibaze nawe igihugu kigahaguruka kikajya mu gihugu cyawe kigahashyira base za gisirikare kitakubajije. Aha rero ni hari umwuka mubi, hari tension iteye ubwoba iri hariya mu gihugu cya Iraq. Ngoro kibaza ati ibi bizarangira bite, bizagenda gute, noneho tuzabikoraho iki? Abanyamerika bo rero hagati aho barinubira cyangwa se barabaza bati bite, turashaka abapilote mwavuze ko mwagiye kurokora muri Irani. Abapilote bari batwaye indege zaguye muri Irani bari hehe?
ko mwatubeshye ngo mwarabazanye, mwarabatabaye, mwagiye mugiye kubatabara, indege nyinshi zikahagwa, abantu bagashirirayo, ngo mwagiye gushaka abapilote, mukatubeshya ngo bari muri critical condition. Ubu bari hehe? Ko mwavuze ko bakomeretse bari muri critical condition, bari kwa muganga, bari hehe? Batameze neza, bagize ihungabana, igihe gishize ntibaraba bazima, turabashaka. Ubwo abanyamerika ubona ko bari mu myigaragambyo idasanzwe, babaza leta cyangwa se babaza Trump ndetse n'abamugaragiye, bamumaza ati turashaka abantu bacu, abapilote mwatubeshye ko mwagiye kurokora bari hehe? Murabizi ko bavuze ko bagiye kurokora abapilote, kumbe bishakiraga Iran nuclear, barayibura, basanga Abarusiya bacanye ku maso, babacanaho umuriro, indege zirahashirira, abandi barapfa, abandi bariruka, indege n'abapilote bagwayo. Ubu ikimaze kugaragara nuko amakuru yemeza ko abapilote rwose, nubwo Iran yabagiriye ibanga, ibafite, niba itarababamba nka Yezu. Ahangaha rero turagana ku musozo w'amakuru yacu, ariko turakubwira ngo ukore like, ukore share, ukore comments, ariko niba utarakoze subscribe rwose mugenzi wacu, ntacyo tugusaba, ntago ari amafaranga, utubabarire udukorere subscribe kuko ni ingenzi. Tugana ku musozo rero, ndashaka kukubwira amakuru yihutirwa. Iran ubwayo imaze gutangaza ko ubu aka kanya ihagaze bwuma, kandi ari igihugu cya kane, iri mu bihugu bine biri super power. Ubwo rero Iran yatangaje aya magambo mu kwerekana ko rwose ari igihugu kitanyeganyezwa, kandi igaragaza intsinzi yatsinze muri iyi ntambara. Igihugu kimaze gudekarara ko ari super power, ahangaha biba bifite ikindi bisobanuye. Iran rero niho umuyobozi wayo yifashe mu gahanga, aravuga ati twose, aritereka kuri kamera, aravuga ati ndagira mbatangarize ko Iran baka kanya ari igihugu, iri mu bihugu, ibarizwa mu bihugu bine bya super power. Kuko murebye uburyo wa mugani aba bagabo bitwara mu ntambara, mu bafata ibyemezo, mu banetralize isi gahinda umushyitsi, ikicwa n'inzara, ibitoro bikabura, amafaranga akagwa, amadolari akagwa, inzara, ibiciro bikazamuka, ubona ko wa mugani ari super power. Niba Iran ari cyo gihugu gishobora guhangana n'ibihugu bigera muri bingahe, gihangana na super power tuzi nka leta zunze za Amerika, murazi Israel uburyo irwanamo, nayo ni super power ubundi, ariko byifatanije Iran yarabinaniye. Iran urebye irwanywa n'ibihugu bigera muri 20, aho ubona irwana na Israel na Amerika ndetse na biriya bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati rwose, ariko ikaba yarabinetralije, ikabizengereza. Uyu munsi bakirukankira mu biganiro, nabyo bikaba byaguye mu mazi. Ibi rero bigaragara ko Iran koko ari super power, bigaragara ko Iran ari super power koko, nkuko babyitangariza ubwabo. Ubundi mu bisanzwe ibihugu biri super power murabizi, ni harimo Amerika, hakabamo Uburusiya, hakabamo China, ariko ntuze Iran dekaraye ko nayo ari igihugu cya kane cyangwa se ibarizwa mu bihugu bine biri super power. Ubwo rero ntabwo tuzi ngiri ku mwanya wa kangahe, ariko ivuze ko ibarizwa mu bihugu bine ku isi bya super power. Ubwo rero uraza kumbwira muri comment section, utubwire se ni ukuri cyangwa se ese barabeshya, wowe ubibona uti? Ahangaha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange ibitekerezo byawe. Ciao, mugire umunsi mwiza.